Shatta Wale na ama yehu say yetimi chill the handcuff agunsa still you be smiling. Oh ade na utwa photo say nyame afro lovely who's there ye obi pa na ye do gina ho camera no turn left ni atwa ho ha ye atwa so utim say nipa na ya na gonyo wa mu na gina ho but this is the guy wa kosu ena chese ne dress ni minim say we ye pajamas so say ye den you we a friend of man underwater still smoking lovely man underwater still smoking what can I say the Obonkrata Daily Guide de Shatta Wale Abaha saying no asinra no on any gang no one any gang no ka say nko mu kofi ban perifo ne no mo se be enye dampale abreso munkom kakra mo da munko shem kakra ne hwade eti na Jesus ahofe de no sofo no a wono professor yes Shatta Wale enko obewuo no ya wanya nwuo no sofo no yesinro mba ye omo so yade tingo mba beli sa wo yade we no wahu jama say ye chiwa ne ode betete ho akoda fia ye se na police force ne ye wo ho ne so mo hospital ntu ye am so okay ne ekoye ha eti doctor kura be kwa akohu no se wanka se wo yare a ubekom eti nra si Jesus amofe uzo no ne honam susu kakra eti se boko no mo ka ne shemu edru anwumre na medical so akoka ho ekua mamenka semi hwe Proisi for no ayenimu omo afi etwa mu ya asesa me kam obi ate ase nipa no ene wo hoba musuban na sesa machira mbisa me say ade yakofa proisi for bi from Rwanda na say I mean UK hoba bi ana but nipa no leadership no asesa nti amasese ani braba emfa ho we dey already see ohino beka say emfa ho say we politician ho be kire wo enti politician kura ho kire no amamu nkrofo kura ho be kire wo mo a na wo a wutwi divia wa ye otiri ho pese no but CJ ye hiasa discipline no say ye ntumi ama obi ehu say eba mre no mu a ye nyina ye pe wuntumi nkonkotena Facebook na wu hintu tuo no be kire se lances wo ho a baby problem no se ye drew sa level na nipa ne dose population ne dose a wo bam eti afei na wo se mra ye security no ye yirimu eti prosifo ne de ye bo wa baso ne wo mo ye no omo nto aso no omo nya Ghana fo nyina ta wachi Ghana fo ta wachi na Daily Guide krona mu enra mampani na nado ene wakotena Peace FM so ne nsam odi tu dwa no bebre wonkra bata bebre ti Daily Guide di biaba no wo se we de wo sre na nanom hemfo ya mu wo gwa nyina wopache na no se na no ne fom ye asam odi betu dwa efa se ye habo en wo besie ana se landing b site en wo besie ana se ye airport no mampani si wo sre anofom jobre anofom bre o se o manifesto ne wom na emom wo se o modwene ho hwe se hia se sa habo no mo be ya because winnie baby wo ho no mo na se chakra de so ebi wo ho eti se Cape Coast susu benya bi no from Winnie to Cape Coast no was so much tenase no mo sa adwen hu bio maybe by the time manifesto at the time mo dey share manifesto no adwen to ato abene kom kwasi gisi enyo mo ne abisa omo because minim say ye nsore preko pentro manifesto ye ko nipa no na so region by region no ye hwa niam ehia bo ehu be hia se ehia bo de be hu be hia se ye de be mo ye hwe se bia Winnie baby wanti sa niam ni nyina I don't know ni omu taking into consideration a omu accept yes on be ye but o se on be sa adwen hu bio eti ni ebesi akire no no owie no de beto aso se wono to no se eyi bia fi bia no obekoto e wo Ghana efisa omukura Ghana fo anto aba na ama woni a woreye no wo mo koto ntu ono so afibia wo beko eja omo ya nom de asresem ni bi abeta akiri ana chronicle so the one kratai ne wo fafiri nanado nsam wo de tu dwamu ni se MPP amanyoko nu za amanfo underground campaign bi koso wa monitor kwasi eze ya say ye nye poster na emu ye campaign tu wo no mo a utimi say agric minister say ambition on fan to form
Now the any pay accent who accent no you know. Oh yeah accent no you know. Mama home filler. Wait just say me who. Because I say baby on nam no ya no yi kakra no de ato ho. Alan de o say no wo mu dada. Na agric minister de no they say we put you on hold because of group be di no. Oh. You can't eat your cake and have it. Obekwa na akọ nkwa na uginem. Oh sir. Wahu. And also as approach no the wure mu no. Wa many ye. Eti wa ya kontin to ko kwechire ni wasapem. Ti esa so otete ho. Me ba bi sa no. Na mum na nado say. Yeah. Wo mu a wo sa ambition ni nyina sa wo munya amanyoko nani mo mu bedie no. Memma wu nipa kro wa ambition no emese na dwuma a wo ye. Or say wo ye adwuma. Okay. Wo nipa kro wo be ye campaign kra is based on ono na adwuma na obe na betumi ye campaign. Eti animanimu ya de he fashion botom wo ya land wo ya free wo ya hwane o fashion botom na momwa no na adwuma no nkoso. Also edu ho so a abato no mamu na ho fine. Mamu na ho fine. So mu yi flabear na eniema mu ena ho na obi abo enwono. The Accra Times na me de beto aso. Emrashe bedwani papa nkakra wache o constituency bi wo akwasi se onya kwotena so konome why no ba wo hwie ne omo ye ne ho no mu constituency wo ba election hwie se pe wa hwie wo onmunyamfo Benjamin Kpodo okay wacha sa wacha ankasa wo ba ye beginning na na papa wanyi wonche papa wanyi wonche eso wache wo ho pa na wo se wunim say district assembly common fund there was some dey adwuma wa assemblies mu no wo say yenko ntimpuntu dwuma e wo say omo ye e wa assemblies ahuru oni nyina konkon ho ntimi nim say sika no omka so omo dey constituency no one constituency $1 million say no na mpanimfo pese say district assembly no yenka won san hye bobo na say sika no nya adwuma omo meka omo meka because kana enko assemblies ni nyina no wo say so far baby to say Greater Accra region Kumase ene Chakra de mo a on betumi di IGF aye wo madwuma na emom ye wo baby so wo no mo a take it no say na wo kwagege etu osisa assemblies ni nyina no wo nya dwuma enye ena Madina bedwani Havie Sosu wo say sa aroyafo mo budget no aroyafo na o mayi kwadwo mo nje no wo so budget na eba parliament age so mo na on be pass this one mo ba parliament on o ma be pass wo mo pass everywhere yan fancy wo ha say kwasi yen kwa wan na LGBTQ plus no so no Daily Africa ni mampani say se wo ne menya dwen a eno nkire se ma me nkasa bi me kasa woso be kasa obia nyene yonko de ntum obia nche na dwen na mrahye bedwafo wo no mu emfa dwen etwato wonsi so gina ye ema Ghana fo eti abusuafo ne ba ye no eti ne e cha o makayo fatete popo bati